Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yalethebusini lamaNazaretha. Konzo isabatha yasekuseni siphathela umfundisi uMvubu wasemthonjeni wokuphila inkosi imbusisa. Ngiyakhetha unyazibezulu bantwana bahle basezulwini. Angiqale ngibonge Nkosi yezulu nomhlaba uba sithema sifika Nkosi yamakhosi sibuze sinje wasivumela Nkosi yezulu nomhlaba sathi mdedela ngene wase ungena nathi Nkosi yamakhosi kumdedela. Siyabonga Nkosi ngoba asazi noma ungena kwethu kwakuhle enezulwini. Asazi noma sasikufanele ungena kodwa Nkosi wavuma wathi asingene. Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngiyacela Nkosi yamakhosi ukubonga nyazoluhle lasezulwini. Ke ngibonge Nkosi yamakhosi imlando osowuyilobile Nkosi yezulu nomhlaba uhleli kuleso sihlalo ohleli kusona. Sowubhale Nkosi yamakhosi imlando eminingi. Ngicela ukucaphuna nje Nkosi yamakhosi emincane ngingaziki nokuzika kuyona mhlambe kuyozika ngelinye uNkulunkulu methanda.
Kodwa ngifuna ukukhihloko nje ukuthi uNkulunkulu ehleli kulesihlalo wafika emzini waseTafelkoko. Esabelweni uma efika khona kumashi wabona izinto ezinhle ziphambi kwakhe zenziwa abangcwele bakhe wathi namhlanje na ebhala umlando wathi namhlanje na bonke abenze lo msebenzi omuhle kanye ngiyaziqeda izono zabo wathi ngizoqala ipheji elisha. Ayibonge inkosi. Kwakumlando Nkosi yezulu nomhlaba esasiqala Nkosi yamakhosi ukuzwa sila emhlabeni kuqedwe izono zabantu bephila. Sasiphila Nkosi yamakhosi wathi uyaziqeda izono zethu wathi namhlanje sizoqala ipheji elisha. Wasuka lapho Nkosi yamakhosi washone ICC wafike wathweswa iziqu kwathiwa wena kwathi uprofessor Nkosi yezulu nomhlaba. Kwathi uprofessor kushiwa ICC ngoba Nkosi la uhamba khona yonke indawo ufika uvunywe. Bayakuvuma Nkosi yezulu nomhlaba. Uneshwa umuntu ongavumi nangenhliziyo yakhe. Uneshwa umuntu ongavumi ukuthi shembe ngiyazulwezulu uNkulunkulu ngiyamdabukela. Wadlula lapho Nkosi yamakhosi washona eSwazini bafika bakuvuma. Ngiyathatha ngeNkosi imlando osoyibhalile hleli khona lapho. Wafika eSwazini bavuma Nkosi yamakhosi wavunywa ingonyama yakhona yavuma yathi kube insuku ziyakwazi ukuhlehliswa ngabe ngiyazihlehlisa ke ngihlale nonyazi. Wadlula Nkosi yamakhosi washona eMozambique. eMozambique bafike bavuma Nkosi yamakhosi bathi uNkulunkulu. Imilando leyo bengithi angiyicaphune. Wadlula Nkosi yamakhosi washona eRobben Island. Wafika wabageza bonke Nkosi yamakhosi ababekhona behambele khona. Wafika wabageza Nkosi yamakhosi ngoba bangabakho Nkosi yezulu nomhlaba. Sasikhona Nkosi yezulu nomhlaba. Ngiye ngizwe bekhasha Nkosi yamakhosi bethi wasukuma esikebheni wema. Awusukumanga Nkosi yamakhosi wakhuluma ngezwi wathi lento yenzani wase uyathula umoya. Wathi lento yenzani ehleli phakathi wathi lento yenzani idlaliswa magaga sithi kunomoya kakhulu. Wathi lento yenzani eseyathula wase uyathula umoya yase iyahamba kahle. uNkulunkulu ngiyazilwezulu. Amen. Ngicela Nkosi yezulu nomhlaba usivumele singene kuJuly. Ngoba uJuly sike sawulahla khona legcekeni Nkosi yami waphunyuka siuphethe. Waphunyuka ukuthina Nkosi yami Nkosi usivumele wathi uJuly nangu ngiyaninika wona ngenani. Waphunyuka. Waphunyuka uJuly. Sicela usibuyisele Nkosi yamakhosi kuJuly. Ngoba Nkosi indlela yethu masiya July ayiqonde kuJuly kodwa iqala ishone linda kodwa sibe siza kuJuly. Indlela yethu Nkosi iqala linda ngoba sisuke siyofuna ukhiye ongena kuJuly awukwazi ukutholakala songaphakathi endlini ungavulanga ngokhiye. Uma uzongena endlini uqala uvule ngokhiye ukade ungekho ubuye kade uvule ngokhiye bese uyangena. Awukwazi ukutholakala songaphakathi ungavulanga ngokhiye. Inandunga enphume phakame Amen.
uqala ukufunda kuverse 4 Shumayeli wesihlanu uqala ukufunda kuverse 4 Bantwana benkosi abeqale lapha ya embhalweni aqala embhalo 29 verse 1 ke sizwe ukuthi njengoba la sibuthene lana nje sibuthene ngoba yini Mbhalo 29 verse 1 Nangenyanga yesikhombisa Ithi incwadi nangenyanga yesikhombisa inyanga yesikhombisa eyiphi bangcwele Inyanga yesikhombisa eyiphi uJulayi singathi kuJulayi manje ngenyanga yesikhombisa asizwe ukuthi ngenyanga yesikhombisa kwenzakalani ngosuku lokuqala lwayo ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa mani benomhlangano ibe nomhlangano ongcwele umhlangano kaJulayi umhlangano ongcwele ningawenza umsebenzi wemihla abashumayeli abayifundi ngisho ukuyifunda incwadi ebamemele emzini yomuntu ethi mshumayeli imkokheli nebandla siyanimema ukuba nibe kanye nathi kuvuka nathi sobe sibuyisa ubaba nomama abayifundi leyo ncwadi ekhomba uJulayi ngoba kwenziwa lutho emakhaya sikona asihlabi makuJulayi uhlatshwe ezulwini kuphela kungusuku lokushaya amatilongo kunina njengoba simela phela sasilindile uNkulunkulu ukuthi avume singene wahamba umfundisi uMbhele wayesicelela uNkulunkulu ukuthi singene wabuya nezwi elithi asingene sathi siyahlabela siyangena sathi ushaya amatilongo kungenisa umhlangano kaJulayi ninikele imnikelo oshiswayo ube iphupho njengoba siteli lana nje umuntu enze show ukuthi abakubo banikelela impepho ungahlali la kanti impepho uyinikelele khona umuntu okuze kuvala umhlangano ngoba njalo umvangele eguqa la khona abantu abasukuma lapha emuva bahambe baphume kodwa kubiza imisebenzi yasezulwini funda inkabi inye entsha Nkosi uyifune mawulana ukuthi njengoba ulana nje uJulayi awushiyanga nekhaya ngoba hlambulana nje uJulayi ushiye ekhaya ngoba makuziwa uJulayi kuyavunywa khona isikhathi la kuvunywa khona uwashisa isitsha sakho sokungena kuJulayi siclean mhlamba uzanguye ngakovuma njengoba ulana mhlambe nebhuku la 23 aligcwele mhlambe nela 14 aligcwele mhlambe nela 25 aligcwele uJulayi ushiye ekhaya hambisani ezizindaba
bakithi khona insizwe kade sinayo la ekade umvangeli umyeza ngelinye ilanga umvangeli umyeza ehlele ethandaza ebiza loNkulunkulu lapha phambi kwethu akazi ukuthi umuzi sawuqaqwe izinsizwa ezombulala ngoba silana nje abantwana benkosi sifundisiwe ukuthi masihamba siye emhlanganweni akubaxa kwamatshe ekhaya ngoba khona isikhathi uNkulunkulu la ikhipha khona ingilosi zakhe athi azahambe ziyogada imizi esiphuma kuyo aziyogada imizi yobaba ushiya amatshe esesikhotheni washiya uhambe amatshe asesikhotheni ushiya amatshe eqothukile uhambe uNkulunkulu amatshe aqothukile ayamangala ekhaya kodwa uNkulunkulu uthi asiqale siqala amatshe ukuze ingilosi maziphuma ziyofuna imizi yamanase zibone ngawo lamatshe mayifika lapha ya zifika lensizwa ziwuqaka umuzi kuvuka amatshe ushambe lophamwe wavusa amatshe abantu wavusa amatshe abantu uma bethi bayabheka bathi hayi ngeke khona abantu lana khona abantu la abantu bakakela umuzi kusho ukuthi kunenkonzo lana kanti akhonkonzo kuvuka amatshe lawa amhlophe acakwayo kakumuzi avuka ababantu base beyahamba zahamba inkabi zabuyela emakhaya wasebizwa enkantolo yehlathi ekehlathini wathi waphuthuma la asima nje lapha la khona manje asimqedelele wasathandaza wathi inkosi ngiyazi ukuthi njengoba ngibizwa lapha ngiyobulawa sho njalo umvangeli uthi njengoba ngibizwa lapha ngiyazi ngiyobulawa kodwa wena ngoba uNkulunkulu ngicela uhambe nami awuhambe ngisho ingane yakho ithuma uthi hamba uhambe noNyazi ngisho uphume ekhaya athi unkosikazi uhambe noNyazi kusho nezingane zithi babu uhambe noNyazi mawuphumule esikoleni uthi nihambe noNyazi wasethi inkosi wathi ngicela uhambe nami ngoba wena uNkulunkulu wathi ngiyazi lapha ngiyobulawa njengoba ngibizelwe ehlathini nje ngiyobulawa wafika eselindiwe sekumiswe umuntu ozofika amshaye wasethiwa uye lozayo asho amabhosi athi uye lozayo uthi umvangeli umyeza uthi wasuka lo muntu wenza uthi ngase ngiqonde nami ngesibindi ngoba ngikhuluma noNkulunkulu wami uma ngifana kulungile ngife uyazi ukuthi uNkulunkulu wami uzongibona ukhona la ngihamba khona uma ngifa kuyobe kuthande yena wasesuka eqonda waphuma lo muntu wenza bezohlangana wathi uyelo wathi ngimbone uphi wathi uyelo wathi ngimbone wathi uyelo wathi ngimbone base baphambana uthi ngimbone uthi ngimbone kodwa uyeza bazohlangana baze baphambana uthi ngimbone uthi ngimbone wasethi hayi asimiyekeni lo muntu noNkulunkulu wakhe unzima kakhulu wasinda kanjalo siyabonga Nyazi lwezo siyabonga uNkulunkulu wakithi ngoba ngesikhathi zonke unathi Mshumayeli 5 verse 4 uma ufunga isifungo kuThixo njengoba silana abantwana benkosi noma ubanola wafunga isifungo sokuthi uzoba umntwana woNyazi ungephuzi usifeza kanti sasifungela ukuliphikisa njengoba sifunga sithi ungena emanzini uthi ngithatha isifungo namhlanje sokuba yiNazaretha ngangithatha isifungo sokumphikisa yini akathokozi ngezula ithi incwadi uma uthatha isifundo ungayeki usifeza safunga la sathi siyohlala endlini kaJehova ukuze kube sepheni kwensuku zethu sisahleli khona sisahleli khona ushambe lo ngelinye ilanga
uthingo lamakhosazana likhuluma indaba enkulu lithi umhlaba useyiphalishi ngangikhona amatshe angakaqini ngangikhona lithi angaze ngiphikiswe namhlanje ngizophikiswa kanjani yabona ushaya ukuthi usuka kude kanjani umhlaba use kwakusho uNkulunkulu exoxo umfundisi ungithi la ngezana uthi umhlaba useyiphalishi ngangikhona amatshe angakaqini ngangikhona uthi ngangaze ngiphikiswe uthi namhlanje ngizophikiswa kanjani wakhala uShembe wakhala ngathi mina zethu ngalesifungo sasithatha sasenzayo wakhala uShembe iko ngithi le iko ngathi ngihlabela leya ngoma imvule ngayo ephumeni kwelanga bengisosizini ngoba ithi lapha phezulu uShembe wayidabukile sizokwenza njani ngoba nami ngiyakhumbula esimini esayideni uAdam noEva sebonile wakha uNkulunkulu babaleka bacasha wabamemeza wabafuna wathi nicashephi nikuphi nikhona buyani bathi baba sonile base bebhinqa amahlavu bathatha amahlavu omkhwane bawabhinqa ngoba base bengagqokile none kanjani nibone kanjani nonile sibone ngobuze bethu sesibuze nishe nobantu nibuze bathatha amahlavu omkhwane bawabhinqa base beqonda khona sizowathatha nini amahlavu omkhwane siwabhinqe siqonda onyazi sithi baba sonile so phingani namahlavu omkhwane siqondo onyazi sithi baba sonile ezivuma izibeka kuwe amthethelele wisala izivuma izibeka kuwe amthethelele ufika indoda kuye ithi baba ngiyahlupheka mina ithi ngizelwe nezingane eziningi ekhaya kodwa simekahle zonke yini mina ngihlupheke ngizobuza baba ngoba sonke singamakholwa akho sonke sikhonza wena ekhaya akekho waphuma eceleni ngihluphekelaani mina yathula yathi kuyaphambili esihlalweni yasekuyihlehla inqika yaseyivuleka yithi yaseyivuleka yaseyithi ukuma wakho wasethi ukhona wathamba obizuma wakho wasebuya unina uma efika lana uthi lengane uphuyise wayo uthi ayise wayo sagagene naye lengane yakanjwa igama layo yakanjwa yimina lezo zinye zakanjwa zakanjoyise leko yakanjwa mina uthi ngako igama layo lingasho sengibuya kwemndenini yayo lemfana emndenini wakhe lomfana angitholi igama lakhe alikho ngale ngoba wakanjwa wena ingane ayikanjwa unini kanjwa uyise uma uyikamba wena unina wayo udalisa ihlupheke leyo ngane ngoba igama lakhe libikhona ngale ayizidle khanda ngisiza wena njalo ngoba ithi ngaveli vele sewunegama la sofuna ukuthi aphiwe aphelele kodwa unyazi lezulu uthi ngibuye emndenini yalomfana igama lakhe alikho ngale kulowa muzi la khona uyisaba ke ngiyafika khona ngabuza usibambani niyamazi bathi asimazi alikho igama elinjalo la
Ayibonge inkosi. Lana abantwana benkosi asinikane ithuba. Asinikane ithuba. Inkosikazi la khuluma uMkhize la uthi inkosikazi. Uthi inkosikazi yahlabelela. Idilike entabeni yahlabelela. Yahlabelela ingoma yeinkonzo ngiyasaba ukusho ukuthi iphi inkonzo. Kodwa koyinkosikazi yebhantshi le. Yasehlabelela inkosikazi idilike entabeni. Uma idilika lapha entabeni ihambe lenkosikazi ayilalele ihlabelela kahle. Yazi yazofika la kena yasefika imali kena yathi mfana wami ngiyakuthanda wathi uMkhize uma uyangithanda wathi mfana wami ngiyakuthanda wathi wena uhluke kanjani enganeni zalelizwe indaba wena wehluke ingane yeNazaretha yehluka phakathi kweingane wangehluki kanti uyingane yaliphi wena eNazaretha wangehluke ngoba ingane yeNazaretha yehluka. Uthi wena uhluke kanjani engane zalo uhlukile wena. Wase ngifuna ukuzwa mfana wami uthandana. Yini oyithanda kakhulu? Wathi ngithanda isitokofia. Wathi ngithanda isitokofia. Oh, lokudliwayo. Wasehamba lo nkosikazi wathi angabe ngiyokwenzela ekhaya wasehamba yomenzela ekhaya uma ehamba yomenzela ekhaya uthi wahlala la uthi kwakhona ingane edlule ekseni natamba ekseni nasentambama ifuna ukudla ifuna imali idlule ekseni ifuna ukudla ifuna imali ayinike ngoba nje uhleli lana nje bazokuhlola bazoyihlola inhliziyo yakho khona umuntu ozokanamathele ngento uzuhlubuke efuna ukususa uNkulunkulu. uNkulunkulu mefuna ukukususa kuye udala amacebo. uNkulunkulu athuma umuntu la uNkulunkulu athuma umuntu enkonzweni uma ephethe inkonzo athuka abantu bese uyancapha wena uNkulunkulu kanti befuna ukusula wena encwadini eyingcwele. Wase lo nkosikazi ebuyele emuva uma ebuyele emuva lo nkosikazi wafika wakwenza lokudla wakuqeda uthe mayiphuma ekhaya ehlabelela wamuzwa uMkhize ehlabelela sephuma ekhaya uthanda ukuba kujana ekhaya kusentabeni uMkhize uphansi lapha esitolo ayisebenza kusona uMkhize wasephumulana manje ukhona wase lo nkosikazi ephuma nalokudla uthesa phuma nalokudla ehlabelela wasezwa wakhathala amalungu omzimba wonke wayezofikela na ubuthongo waseyalala uMkhize uthesa lele kwathi qatha inyanga yezulu ifaka umjiva wayo ifake isigongo sayo ishayisa ujayo eBrown yasayithi qatha yasayithi yamfana wathi baba hawu shembe uNkulunkulu. Amen. Singaphila ngani nkosiyezwe nomhlaba silahlwa wona. Wasilahla inkosiyezwe nomhlaba noma sizona sona njalo sithethelele. Wase ethi qatha ubaba inyanga yezulu yaseyithi mfana kukala iphethe isikhaftini inyanga yezulu esibovu esinesivalo esimhlophe yathi uyasibona lesikhaftini wathi ngiyasibona wathi uyambona lo nkosikazi okade ehlabelela kahle othe uyokulungisela ukudla wathi ngiyambona wathi uzofika nesikhaftini esinje kodwa sisobe sinopoison ozungasihle nkosikazi yebhantshi yaseyithi inyanga yezulu yathi kodwa ngizoletha umuntu wami ozokudla lokhu kudla wena uzungakudli. Vuma inhliziyo yami
Hlabelo 51. Wasehlabelela lenkosikazi yefika uma ifika lana. Oh ingakofiki la. Uthi umkhize lenkosikazi yavula unyazi inyanga yezulu yavula kulesikhaftini yabuya neplastiki wesinkwa uplastiki lofaka izinkwa yathi lo plastiki uyawubona yathi lokudla kuzofika kugoqwa ngoplastiki onjena kufakwe esikhaftini uzunga kuthi leyo kobe kunobuthi lapho. Uthi wasehlala uthi walinda sevukile ushembe uthi ficwa isihlwathi manje khona ngizofika ngikhulume nawe amasu asezulwini ficwa isihlwathi khona ngizofika ngikhulume nawe indaba enkulu. Wasefika lo nkosikazi uthi wathi efika wayembuka emehlweni wathi ngiyakuthanda mfana wami wathi ngiyakuthanda wathi nakudla sengilungisele kona wathi thatha udle njengamanje ngibhekile. Wasethatha umkhize wathi lokudla njengoba ngendlela engikuthanda ngayo wathi lokudla ngiyakuthanda kakhulu yeke ngithande mase kubanda wathi ngisazokufaka efridge manje sazokufaka efridge lokudla zokudla sekubanda wasadlula wayephatha isipaqaku wadlula wayemfuleni uthe ebuye emfuleni wadlula la wabuza ukuthi akukobandi awuhlabe noma ipune embili ngibhekile. Wasethi asekusele kancane kubanda kodwa ngikuthanda mase kubanda cha ngoba itheke ngezulu ungamphoki ukuthathe kodwa ungakudli. Uthehleli esacabanga le ndaba yalokudla kwafika umfana walo mama lo mama unomfana oyedwa nje umzele munye. Kwafika umfana oyedwa nje wafika wathi bhuti wathi ngeke ngikhuphuke le ntaba wathi ngilambe ngiyafa wathi ngicela ungiphukudla wathi anginako ukudla okukhona la ukudla okulana engikuphekele uma wakho wathi awuma ubephekeni wasemtshela wasethi letha la ngizohlaba ipunu nje embili entathu ngifike ngimtshela uma ukuthi ngidlile ukudla kwakho. Wasengena wasemnika umkhize wahlaba wathi eqeda ukuhlaba wabhukuza phansi wangazi umkhize okwenzani wasephuma ememeza wathi wemadube waphuma kanti ufika wabeka amanzi wasevela ngamawindi efuna ukubheka ukuthi kuzokwenzakalani lapha kumkhize la ishiye khona ukudla vele ngewindi. Wathi ememeza wathi kwenze njani wathi umfana wakho wathini uthi wagenqe kanje ngekompi esuka phezulu wathi wenze njani wathi uyafika la uyaphela kwenze udla ukudla lokhu onginike khona. Noma ungahlakanipha kanjani ngeke uze umhlakaniphele ushembe. Ngeke uze umhlakaniphele ushembe. Kuye kwenzeke nesikhohlwe la ukuthi ushembe uNkulunkulu uthi kiwa kena bese kuqale kubhungwa ukuthi uzofika kuthiweni kuyena kuze kuphunyelelwe. Kubhungwe la ngaphandle qala. Saka sabhunga kulowa muzi ogcina ulahlekile okwakuumuzi wasemthwalume ngasikhathi umuhle othingweni umuzi wasethembezile sabhunga kuona nabagqojo mhlawumbe bakhona babekhona la wathi ubaba uzothuma befundisi bawungenisa umdedele wasibiza umfundisi wakithi ukhubisa wathi asihlanganeni wasihambise kubaba sisho kubaba ukuthi abafundisi abangezi bongenisa umdedele ilanga la ichitha lento lokuthi kusuka abefundisi bawungenisa umdedele. Sabunga sase siyasuka sizangala sathi masifika lana saba isikhathana esincane ingane ingenile lapho umuthingo lathi njengoba nilanga thanda ngomphikisa ubani uthi ngiphikiseni kade sibhunga ngale sakhohle ukuthi njengoba sibhunga nje ukhona wathi njengoba nilanga thanda ngomphikisa wathi ningiphikiselana wathi uyabe wathi angiphikiswa mina wathi ubani uthi ngiphikiseni
wasekuthi nya wasekambane khulumani kambane bengizothi kambane nomama ngake ngenisa umuntu ezulwini akhona manga uthi uNkulunkulu akhona amanga amahle amngenisa umuntu ezulwini kambane nomama ngamahle angenisa umuntu ezulwini kwathi nya akubhungwa mawuyiwa lapha ya ngoba ngesikhathi ubhunga ukhona unilalele ayibonga inkosi funda baba 51 izihlabelelo qale verse ngihawukele Thixo sizosho nini ukuthi nyazi lwezulu sihawukele ngihawukele Thixo ngomusa wakho unyazi linomusa bafowethu unyazi liyadala yonke into ekhona emhlabeni ivele ngonyazi angithi uthi embethe umzimba oqala uthi msukwane sidala umhlaba nobaba sawusekela ngamatshe ayisikhombisa uyadala uNkulunkulu uyadala funda baba qhubeka ngihawukele Thixo ngokomusa wakho ngokobuningi bobubele bakho ngihawukele Thixo ngomusa wakho unyazi linomusa kodwa manje sifuna ukudlala ngomusa onyazi mawuhlangule izimpambeko zami ubani okathandaze kanjalo makuthandazwa nje athi inkosi ihlangule iziphambeko zami ngoba sathatha isifungo sathi inkosi singabakho konke kuphupha umhlaba siyohlala endlini kaJehova kuze sepheni kwensuku zethu sisahlala endlini kaJehova namanje funda mawungihlanzisise kakhulu ebubini bami ayi nayi insila bafowethu insila bafowethu asazi ukuthi siyongena kuziphi iziba noma kumephi imfula sisosinsila ngoba isithunzi salenkolo inhlonipho angithi liyezwakala isithunzi salenkolo inhlonipho ake ngikuphe nje nali ivenge lalenkonzo inhlonipho ukubekezela inhlonipho ukubekezela uthando nazi izinto inhlonipho ukubekezela uthando funa ube nenhlonipho kuleli bandla funa ube nokubekezela kuleli bandla funa ube nothando kuleli bandla manje mawungenayo yonke lento ubekwe yini kanjani yini ekubekela kana ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ungangishaya Jehova khona into engicela ukuyibona la kulabantu abakho abaphambi kwami cela ukuyibona Nkosi yezulu nomhlaba umuntu akaxhawule seduze kwakhe ngiyathi ngiyakubongela futhi uba lo July omkhulu kangaka uxhawule seduze kwakho ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba lo July mkhulu kakhulu bantwana benkosi lo July unzima lo July esikuwona lana Nkosi yamakhosi umdedela ungene kwaziwa ikasikhombisa kodwa ukhonotho Nkosi yamakhosi esake sabona ukuthi sekuya ngasekupheleni umdedele wafana nokuqala uzofika egcineni manje na sibona indaba encane efuna sidale ngayo le ndaba incane na qhubeka baba ungihlanze ekoneni kwami ungihlanze ekoneni kwami
Uboke noma ukhona uthandaza ucela uNkulunkulu akugeze kuwa konke ukona kwakho uthi Nkosi akongigeze ungihlanze bese uyaguquka bese uyahlukana na yini oyishile manje na othi ngiyayishiya into ishiswa ukuthi ngiyakholwa nje kuphela ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami nesono sami siphambi kwami ngesikhathi zonke isono siphambi kwakho noma wena ungakhomba kwabanye kodwa isono siphambi kwakho wena lokumile wena ukhomba abanye uthi nanga unesono na unesono ngonile kuwe Nkosi uba ukuthi le nkonzo bikhuluma nami ungathi wazi abatshela hayi abekho abantu abatshenwayo ngikhuluma nani ngikhuluma nawe uma kusho njalo lenkosi bikhuluma nami uyibhekise kuwena uthi imina lo imina ngonile kuwe wena wedwa utheni uba baba ngiqale ngibonge Nkosi yezulu nomhlaba kusuka Nkosi yamakhosi entsheni yakho Nkosi yamakhosi uyinike inkonzo zaba inkulu kakhulu baba wazwanika abafundisi bakho baba ngesonto elidlulile inkonzo zahlule zaba inkulu baba siyabonga baba siyabonga uJulayi wakho Nkosi yamakhosi muhle ngabafundisi obobanika inkonzo ngesonto elidlulile nentsha yakho Nkosi yamakhosi ngawubona uJulayi umuhle Lutho Thingo sikulowamuzi bevukile ekseni kwamenyezwa kwathi wahlangana wethu hlangana mhlathu wazanayo kwamenyezwa Thembezinto kwamenyezwa wasecoshwa abantu omunye ngimkhumbulayo kulabo abantu abacoshwa ungema uqhugwana no mothwa baxosha labo bantu baxoshwe ekseni kuze baxoshwa uma sekusile uThingo liyahamba ngathi baxoshwa nje ebusuku liyahamba uThingo ngakusasa luya eGoli malivuka uThingo abantu balabekho wasethi akubize bonke abantu babizwa sathi iyacaca icini uma lisifika lapha lithi lento ningenza yona indaba ningangihloniphi wathi ukhona wathi lena angithi nini namabhizinisi akhongethe khona amabhizinisi wathi baba sinawo wathi ukhona umuntu okasuke ecotsha isisebenzi sakho ebhizinisini lakhe ebhizinisi nalo kuyafika nje umuntu ongamazi ecotsha isisebenzi sakho phona idelelelani mina noma bakhona babekhona angisho ukuthi bafowethu asambeni ngendlela ethandwa unyazi ngoba unyazi uNkulunkulu wethu sizobani ngumsindo manje sesidlulwe ina abantu engekho lutho phambi kwabo abayihlalele nje bebuka indonga bese thina sibanga umsindo la kukhona uNkulunkulu phambi kwethu sihlulwa abantu nyababuka indonga abathi Yesu uzobuya ayibo bafowethu eyogcina abasefeso 6 verse 23-24 6 verse 23-24 bese umbhekela amaHebheru bese ngiyavala bese ngibuyisela ezulwini phone 23-24 ukuthula akube kimina nonke bazalwane bonyazi nothando alube kimina nokukholwa akube kimina khona kuvela emnyazini umusa awube kubo bonke abayithandayo inkosi amen umusa awukawube kubo bonke abathanda unyazi yini sahlina nje kangaka sahlina
isithunzi gadi isithunzi sami yini isithunzi sokwenzani ngeke siye ezulwini isithunzi wena nje oyezulwini wakhathi isithunzi manje wahlina nje awungeneki uyinkinga nje awungeneki awukhulumi noma umuntu ekubingelele uvuma ngekhanda noma ingelele uvuma ngekhanda ngoba yini bantwana benkosi nalo unyazi phambi kwethu asikhulumeni indaba yonyazi masihlangene sikhuluma indaba yonyazi ngoba unyazi luNkulunkulu funda amaHebheru qale verse amaHebheru 12 verse 1 ngakho lokhu thina sihaqiwe isixuku esingaka sofakazi sihaqiwe Nkosi yamakhosi sihaqwe isixuku sofakazi asilahle konke okusindayo asilahle yonke imkhuba yezwe ngoba njengoba silana nje sisezulwini kakhulu ukona okusithiyayo futhi madoda bazalwane izwani nanka amazwi lana njengoba silana nje umuntu uma enikwi platform la onyazini ekhuluma lana ukhuluma kahle kodwa kunele kungasukwa la kiwe emakhaya afika ashintshe umuntu akasena lo muntu akade uyena la phambi konyazi ashintshe umuntu hawu kanti kwenzekani madoda akasibani lento nasemakhaya sibi lento sibayona masilana singamkhohlisi uNkulunkulu funda siqinise sigijime ibanga esilibekelweyo ngiyagcina manje kodwa ngifuna ukusho ukuthi egroundini uma singena egroundini suke kusethiwe umuntu enikwe inamba yakhe nombani unikwe inamba yakhe nombani unikwe inamba yakhe azoyidlala nombani unikwe inamba yakhe azoyidlala nombani unikwe inamba yakhe azoyidlala uma sekungena lapha egroundini awuyi kodlala eswini ubekwe backline awusuka eswini uyogada ekhona umgadi phambili manje siyabona kuyaphithizela abantu bagijima ibanga abangalibekelwe noma uthatha indawo noma uthatha indawo baze bagijime baze bafuna ukugijima naphambi kwaNkulunkulu bafuna uthatha indawo kwaNkulunkulu baze bafuna ukuthatha indawo kwaNkulunkulu uNkulunkulu ukhona yonke into kuyena bafowethu asivumeni uyena udriver wesitimela yindaba sifuna nje ngoba sana isitimela driver kanjani asana usaphuma kule sitimela noma singalayitha sinyinyitheke esonyazi lapha yana kuye kwangena abantu la ngoba unyazi libambemile abantu balo asingabahlukumezi libambemile kuye kwangena abantu begeleza la bezokhetha uNkulunkulu bazofika sinje bazofika solo kanje uNkulunkulu ethi kuthi angikhale uNkulunkulu ukhala kanjani phambi kwamakholwa izivuma izibeka ngoba ukuthi uhlakaniphile kanti nomunye uhlakaniphile uthi wena ubona ukuthi hawu laba sihlakaniphe ngaphezulu kwabo kanti babona nabo ukuthi hawu lo sihlakaniphe ngaphezulu kwakhe naye yake sake sathi sigadile lapha ya ku freeway la sisebenza khona
sinenganye enye umsebenzi ngaku-freeway sesiyaphuma ke siyogada ke ngekhathi zoDisemba sesibona abafana nabo badayisa ikhuphashi bayilengisile kanje bayilengisile ikhuphashi esema umlungu uma yema umlungu avula ibhuthi bese umfana eyebhuthini ngemuva afika sibeke phansi bese vala ibhuthi isikhuphashe asibeke phansi angasifaka ebhuthini bese ucollect imali kumlungu ngesikhathi kumlungu ethi uzocollect imali umlungu ashaya imoto ahambe athi shaya imoto uyahamba sibamba umlungu umfana siphakamisa athi nasi abreak umlungu abona ayikho le breakelayo ahambe uthi uhlakaniphile umfana anomlungu uhlakaniphile umfana uthi uhlakaniphile kanomlungu uhlakaniphile nawe uzothi uhlakaniphile kanomunye uhlakaniphile bese kufana nala madoda amathathu aphuma etayofuna uSathane aphuma la madoda athi siyashumayela ake siyobheka abantu manjena ake siyobheka abantu esibashumayezile bathi bayafika abantu sebebuyela emajikini laba bebize khona babuyela emajikini abantu bathi ukhona uSathane obuyisela abantu emuva siyabashumayeza bakhetha inkosi kodwa khona uSathane obuyisela emuva baze bethi asambe siyombheka ufanele ukuhlala kuleli yahlathi ushindo tendala esemaphephetheni madoda yathi ufanele ukuhlala kuleli yahlathi bahamba baya ehlathini mabefika ehlathini bazula base bethola ibhokisi elikhulu elinemali cela imali imali bathi bayibamba ayisukum phansi le mali iningi kakhulu yesinda base bethi ayiwamba uthenga into esoyidla sithola amandla kwese sisukumisele le bhokisi uhlakanipha uthi uhlakaniphile nomunye uhlakaniphile basebe bethuma yethu bahamba mayihambile baplana laba babili ukuthi mayibuya ke siyaqeda ngakhona le mali kuzobe yethu sobabili kanti nalona uplanile ukuthi le mali ngifuna kube yami ngedwa wathenga lokudla wafaka ushevu faka iretex lento babuya laba wathi efika babe beqeda ngaye basebedla bathi asidle kahle ke sothwala bathi bayadla badla baqeda wathi omunye awisisu wathi omunye awunana kumina sanye ukubala wathi omunye awunaka amandla phela kimi wathi nomunye amandla phela kimi bafa bonke labantu yilo hamba eqala uyaplana yilo bababili bayaplana baplanela nemali yasala yodwa imali bafa bonke abantu sala zaphela iduma lana bafowethu sinezigaba esinikezwe zona ibandla linezigaba zalo siphelele icela uNkulunkulu asiphe nje lo musa ngoba Nkosi uyakwazi ukwenza izinto akosiguqule Nkosi silandele umthetho wakho nyazi wezulu silandele iprotocol yakho yesonto silandele njengoba injalo sizazi into efuna sidlule kuzona masifuna ukwenza izinto ngiyacela nyazi wezulu ngoba uNkulunkulu ngicela Nkosi yezulu nomhlaba usishintshe usene sibe yilabantu owathi msukwana usidala usibizela kule nkonzo wawufuna bona ake sibiyibona Nkosi yamakhosi usishintshe sibe labo bantu nangesikhathi ubeka befundisi bakho wawubeka ithemba kubona sicela ngathi Nkosi singaba ithemba lakho ngeqiniso uma Nkosi sikhona phakathi komuzi usinikile le ikhundla ngoba le ikhundla akuzona ezethu ezakho asibe Nkosi yamakhosi labantu obubafuna ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba ngime ungithethelele Nkosi yamakhosi kusuke kwaphayiza online baba baningi kakhulu ngathi ngibamba lo wathi nalo ungawungiyeki ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi businikiswe